Ikulyo ila iba ni shabiki ukulite uniki ebindani ye aka ala atwae umeti no kedha mondosu onandesa kubata kwanza au nengera kuno so ni shabiki ukulite kulyo matembosu kulite niki na mono aka ala atwae kwithia mondosu amukuleba iliata okethia etikileta kwitikila ndezo siako yuni isongora kweli uja mauzibize we mwana kana no twanite ugede itumana lakini either way wewe asibetisiene okay yes ndana weta by the way ndayo tutakana no twanite kana twanite inundu andu ingi mazemba akunena juni alama tena amuka nundu generally oyitwe kwena asongoni gwa mometa moro ndikei pe undu matukwa andu mawalegile ni itawatendi kigamba nija moro ndike twasiendo mikalo ni anangikite muno no gethe onondu aka especially tene akamene ngaenda iya ukeda sindu mo uteza kwika and especially there we mundu mukamutwae matuka maundu ni mabendukite muno na ni alarming by the way nundu bala tubikire ndizi ziani la tukoya ni nangi example ila pneumonia ti example nzeo na kimo jambe nundu azindu nundu yitu ikwe na common language ya baby mamas baby daddies nogadhandu maiweta kimekuwa na tondo imache lakini my concern ni kana sabtavizi onzetu kuona ni kana andu ni mabikire andu kethia institution ya mutwaano ndio newenda ya ni athelile eshimela yake na ndisi exactly society ni bindukite muno ukethia maundu amoto value ya mbene matukandu mema value for example if ibinde itu to high school where they are kunena about being a virgin they get very precious now when you are virgin you are proud to talk about it, you are proud to tell it to your friends matuka waze if you talk among young girls waze we virgin wana kawe mshamba iwana kawe ndiye muno by the mogu nende ko umete imaneba ko yangange twata ko umete ko mshamba kiasi gani wongwaze society ne bendukite muno no gethe zindu matu value ya na nundu yu azindu taizu ni woko no gethe ona andu matwae na ate atwae immorality ni the norm mundu anakukomania kana kukomwe kuzati a big deal na ningetu kite jailu nundu twende na kwananga ona generation ila ingi nundu yu example ila siana ila kwa muko yitu isi kwithia ti example nzio yu ekole tunakasia akakola ni kumaanisha kana kala atoe maikweni wa mutwaano niko kana ne ebinda ku ekole tu ebinda ne ebindu I think in short ebinda ne ebindu nundu ndombia for example out of 10 women ethia thanza tu nimeuviza wendo mbia on that mani ni jau juju tu mamatani wana mbeni akamate ne meani yao kwa ni society ni maundu mabindukite no gethe zindu motwa ona ata sibata oitu yando ala ikela ikwe yo bandi shabiki ngakasia nimekosa mapatano na bibi nimemaliza miezi 2 bila mapatano ya kitanda sijui shida inaweza kuwa nini na kasanisha biki maokuma ngalewosia kama konje ya sia kaleta binda ya mili atoko atana mukawa kana muno mundu numagitandani akulia dina wa muka otona kwithwa wimo I think masenda nambo tako ikulujue kana mbosi okekule ya ula shambiki unge ikuleti ibo waka kumala nagenda ku weto just two things kindu chambe nenda ku ya shabiki usu kindu twita hapo akisongo generalization generalization ni lawo sandu ondo kama kia chondoni kimwe nondo batwekea maumala au kasi imo nzeli maumala nondo ziazi akatwa emeke kata ni maumala so manjo na ito bahani na lidia no tumala tu watu wanangia puno wananga you can generalize and on the na laba momoto hayo munenga ama na nozu kano etha no neto kadha lakini ndakaseni onde nundu up to now ko kamome matemandu mangi na kamome kalito mutwaano ni onesa kindu cha keli on top of kila cha wetwa ni nda weta ki and I think is the most important amongst the rest aka kindu kila etha wiona mundu muka kutia muume akayuko mwanza ni mundu muka utenda ya na muume
nundu kitumi kila chatuma aka aingi ibinda ya tene na bana pa mata kunachu ni kwithia ni manengete a mumendaya na tindu isu cia umalo kana no siemanika situma mundume abudwa muno secondly withia mundume usu nuko na emubuthie muno ni muka nundu ndaya ya mundume ni chao ni muka negwa atumia mate na mayazi aba yaini mabala chao na kamo kumaanisha kana muka ni we specials ni we precious kila important na precious kwa maisha make kwa kindu kimwe kichangite akaingi meku malo ka yulu nza wa mitwano ti kwitha ti yani ndi yani nundu au maingi mama binda ate tamatene au maingi mama binda na kana chanuku na ai maingi ni mesi mathina maamuka kwa it's an educated generation lakini ndaiya itipo ndaiya ni lelete piu nundu mabina maingi au akaingi miona moment mukanda undu mwika kana na kwata mbika taona manna nukona notithia indaiya isu niyo ndu aingi akosema baini na mume aisembanza nundu eona nukikata nuku revenge kata nikana eona etesa chao mume nangi meka au deliberately mayenda mama mume amane kila wendesi kwa kindu kimwe chaite pyo na kwa mundu muka mutwai ni ndaiya ya unenga mume ukethia ni wese ni sindu cia mume unisia iloso bi wasionthe ila si musie indo sionde ila si musie na ila si mwe na ndaiyetu niyo yaite patiki ndu kingi ebinda yate na mundu muka ndaiyeku nundu wa chambe wa kwatikana nulunjwa noto no lonjwa for good au me mate nyange mai kau we buwanu no loko maana yake mukunu mikunele mithubu muno na utithia no matoi wambai na matoi wambai ni me aje kama atoi wambai mundume utoya mundume wate na wa utoya mukambai onemba ya bomoba mundume kata why don't deal ya mukam so nda Yesu niyo yaite na pali musini institution na pati institution ya na uapatenda ya no mpaka withie becha pena ndaya niyo kitu mitwa asoma na nazo mimi musozo binda ingi ebuku ne ai beso I think ni kwambia kilungu chakana pala ile ne ayo lwa metwano lakini wasisende no metwano Paulo ailelete ndaya na rank nundu musini institution institution not a school why school kila mundu tikana pe mwalimu na kila mundu ti mwalimu pe deputy head teacher pe head teacher ongona pe na rank yani kana with pe na order na mundu la we yulo wolongi aine wandaya na yo kutumia Biblia irangi de kwikasi ai aume ni nywishongo anaende makathe yakwe ya muka after mukama kwa kasiana after siana makoka athukumi mamusi na makasia andwa suo ndeme kata manenga ndaiya na niyo kutumekuwa Biblia ya asiati ya mundume ekata mundume ayewa ende muka lakini muka ayewa mukata amwenyibesie nukona nundu emwenyibisa nundu ayulu na imunenga chao aimunenga ndaiya yundaiya isuniyo ya itemesi ukethia akama matuka angi mayonenga mume ndaiya nundu bayundu mekwa kumala wa mukombolia bayininde usemba human right na wapi na nundu wake wengi mete mawaumisie kwena mathina maingi angi niyo kumeutinda matinda makoya kuma yasi ya mume ndenuka amino mamoko jechuko kenuka nuka ki amana we wa kunoa ko kama au makuosha ni kama kuma kwigwini meketine takenuka lakini begi no mote kwa dress ye maybe you right later mention juna digwetha ni no sungio akamata ni manenga ya momendaya yudu asema yo manenge ndaya choni jao kitumetwe endaya ithela tio tapia no niko kuwa mate kuwa nesa ni atumia masi this is the thing tene kwa controls okay there onakane matawa ake wosu muhimu ni wechao
ni muhimi munenge chao munenge ndaia na aume mai na authority na isi ni kwaza pasa matukwa kama itawa anaona katika mutwaano mutu namba utwana moikali wanzimu katawa muke 1 2 3 thina ti kutawa amuna matawa nange matawa makapetujwa thina ni authority ya mundu ume ni ipetetwa authority ya mundu ume ni ipetetwa uketha nda deal na mundu isi ni kwaza inyumo ina say the mundu ume most of the times that could discipline muka kwina binya na muka eona ni meanene no kona no kutumia kuthi kundu kumukethia mundu muka ona mundu mente na sei kwanza hapo mamino na ndwisi na serikali undu miyo isoveti matukwa ni kufeva mundu muka yo alam machanukite baini mamino mana utithia ndakwatikana ena ngulu ate ulawi na kikio changa ina nuwisi pata wa kamusi wake that is where the problem is mundu kwasi apa institution yaka wapate cha order patenda yana order mase nenda kwasi ai njuko lazia ubeda ndina uzongyo kana ndize ne ko lazia neki ne ko lazia ko lezo ne kana ne the discussion yai yo ne jawo ketume zonda ye idela na in my opinion ne two things chuma iko aweta number 1 Bethe dona campaign ya for some time ne bethe dona campaign ya ko empower aka na wethe anundu waju even at school level currently wagombea ne binda ya mama na bwitina ainge mama yaendete school cause ndo hizi ya human rights gender equality izuma yeze number 2 nundu akoleo this school ainge mama yaina namnenge yokwati kwa hiyo actually in my opinion amagila mwazi anenda yamembwa nayo nikwitha mayaina ignorant mayaina mani number 2 mayaina options nundu ningi yo ndena we andena zozi ya income number 3 ni cultural settings sorry tena whether kwina setting ya kuyamuzi niwizi neza edani watu awa we expect you we kale kwaku ndukambiozi okakwenyu na kitumi ndikwithe ona waumabo ndwina namna I mean ndwina we andwe musomu wi mothiba kwa una bo option go amone mekala genuinely ndikwithe ni submissive ange ndikwithe mayana options mayeno ndongi wakwe kunwa tata wana wako nowe kunwa mama gego kweya sia ne komi wa sia ikabiko komi izina dizimwe kwatani o twile lando kwenda wekale na I mean nowadays go control you I think you gege nondo wako empower akamuno au mama ingi matweke the very powerless na nini zibe na struggle where au mama magwenda regain control izu lakini times have changed they may not nini na ndio wedo nina gebudia umeni nina manengete ndaya lakini ama na mani maile ku appreciate kana seasons have changed mabinda ne mabendo gie na control ila mama meka wana amume generation yiti possible ketumize ndimo naona hata tu ya nini ugether ona mama na I mean mama na siana siake sia because akome na ile gela mundu ile gwethe jao ikon musi nogie now ndabyo we mundu muka wa this time na geza akome na ile ndio kuma bisine na athuko mabaza I mean ageza yet imbeze siake no we need nundu ajao ndani ya tenewethi yake bitinombaga chuwe mundu ume na matukwa saizu mundu zu ewe yani we yani ningi you know balance go kila tukwenda ni understanding nikana withie twina ugumia andu amangalile na ndio support yake kwanza kana ni mailo nenge amume ndaya ni mailo manenge ndaya lakini ni mailo kwithia na sense ya chao understanding na bala batonya ka alatu kuya siana this generation pia ni tubundi siana zito values nundu genge ni twa ya siana town mwize mbe ni twa kalanzi twa yota mwagina azozuma kamwe ya gewa mukatabu mbano ndai but ndai izu ni mbe lessons after ma tabwa kwa ndai I mean mbe lesson mwalani matukwazi na bingi tatwe town ona zizi ndai ni chao zizi mbano izu ni chao mea uswe actually omothia ona angles mo brother wethe maimwezi mamwita yule mzee cousins ni more the worst maize ne ndayela yibona ndiko wanaji baba I mean anonu hata unwethia siana ngona kele duka go agethe go ago mae uzwe ango yuko uzi ndo twethia na zindu twa practice ya na by the way ya ina value nizikwethia ni tu manya ben distance ben ndaya nondu mundu wa opposite sex ben distance yuta ile mubika matuko hapa in distance na nondu ajuo kero anukethia ona zindu cia violence missing nikwigwa mutumia go mie na mwetu wake nikwethia she
ima from the word siana zini from the word go ndipo you values utona hata ziatene to shamba si haina value yasio i practices zitu masiatene base mwa wetake ndo kisio lakini ne mwa expand muno mwazia chuma weta ne besides pone zipasa nombaga unene chuma weta ne besides the point was this kana Mundumuka ola kutia mutwaano wake akainza de une muume ndaia musomu na te musomu paingaya nuko need ndaia idio na tuna bigabu pasa ai ngichu no sitie ko besides all that nemena mwidukizia ya pa mwidukizia ni kwa ya pa ila mwasa mundu kila mundu mukae empowered ola kweteta piesu akaza empowered kwiko batukwa ba ile ya umemewa na ndizini ke umemewa ata tatwa mabo this year anike no sio makaelewa kana mabinda ni mali ukile pasa nego lakini pepe ngimukita nduka amase Mundumuka kutia muume akainza atem control nde une muume ndaia ona bubu akwaiza kuitutikira nje nako 100% pauni sawa YouTube bujitu ibukani Mbona watetete munoende twinaze tumalo kanonu wako so maka na chao no isu ya ndaye we musomu nota isu ona boba ena ekuli ona imwe isu ni tuitekelie na tuina payinda ya kabisa ya kumalo kwa mundu mutwai